Adin baka Executive Committee jongka Giant Hill Stroke Ono Association JHTOA haka katsanterik na wing arjarsan kalapan bena khot thamai biang yaki kali hapo ka association nadu ka kat neutrik na wing arjarsan hadu ka arpotrik na wing arjarsan haka khandai trik na wing arjarsan ka kunhun kitrai trok badan benta hapo ka association kilalum jingyalang ban penpa yaki jing persya jur halo katai ke jing permna dak boong badai ke balengkot por palan Nolor bala simrai tang daki katu kat ningut klem kasur babon balang lengba ka general meeting. Kumta kidawa ban pendam syua ya kate gejing permana bat ai da ka weipat ka por knang bagi trai kali kinyo ban pendep ya kakam. Uba balen thobru uwei na kitrai trok uang kejing ai por batang khandiat sngi lala bandon kejing temu basal ndet jong kinong yalam namar la sngotu syai bagi trai trok tang hapo kini kitare kin omla ban pendam. Halor kini ke jing persya jongki uong baki ladep ban pha jing tho syaki nongelam jong kaseng ke JHTOA bakin penjil surya kapor da ka baai kopiru syau dupdi commissioner yo ika city nagaliang ka JHTOA wa man ko renewal yagi membar wara tam dei chami wa por wa kien palat bu kat ka renewal bu itu CRC lesi dan New Trigger mi wan lari ni itu. Nanti beli di temu yoki. Dekat wan itu tahu di pratri truk untuk ya lum ya lang ini sini cong itu. Percaya juri yang ketiga renewal jongki ko pemda gitu isi. Negeri yang ini dah tahu elak keciti. Oh besaki wa penterong je por ke renewal. But hijau por jadi si lihat dia kepilang ika. Hijau por wa dawa kisah itretrok ni kasi bawa impor presiden bawa nubnai disembar yo ika general meeting. Adam yo ika general meeting ho nubnai ye biang wan ni chongkam itretrok ukut wan dai hi ika general meeting yo ya kembali ekonomi kam. Idau hi wato bumi do ni mata kate ka renewal dan. Ma ka renewal bo ki por bian timur ni te da man ye chamlo itretrok wa yo ACT wa darai le ni kasi ACT chiki wa to ndrongi ka renewal wala kata itu stop charge ka pemenagi dengan itu wan ka edit wa urinu ba kat kau man ngate pemenagi ka khasan dari ko chong gile daga isi ya untuk daga general meeting the chong committee ka ni JICA JICA pemenagi daga committee ya renewal report le dole sidang ibu ini tidak ini kan yang tertrok man percaya juga yang ketiga sini babu ini kaum penjerong di por yo putri geri wan renew yang ikut Israel ini nagaliang ang kam penjok i wan le ho kut dingalang ye chong di do lengut sungut am ki chim ki garai wato renew yang geri tho ki citi ko pembena ki grup wato wan renew po lesi dan ni ki jingmut kete Ma juam hidu oleh kat workshop presiden lah juam gambar di Jepun. Agar kuam renew kan damati guna man lagi wi presiden juarin jui ki por gua cipna armnai por to renew ki trigger. Man da poy hagi ni ki wa kre katte man tip bi ki no rim gam ki wa yi ki pemna kat ya renewal do les ni don. Les ni penyu do kamyung kamsem dan ni war kamyung kamsem la sejab hai ka pelai do les ni. Mie ga mat yang kur le ye ma kat ke yang gajang tia trok onara association khasi jang tia gamon ni ulai pendet ki kam du li sni dan ni kat kam muti penyo gajing thu ki tu la da man renew itu murwa membar no i tri dari ora di jimut ke seng ki ho a ki ye ki tri gari nam jimut di ke seng bo form ki ka om ki ke seng ja ho i tri gari lagi am man renew itu to a ki man nya chong no rim ga kat kam itu gerai yo itu daman komplain ya ditri trok ni gerai ko kan bu ya kan ni gerai ko bu gilis ni to khang swai ga ma pembenahan gitu kan wan khamtam kundrong gitu yu man gitu khot yong ga JSTO i percak jur yu por les ni i kwa i ga por man go kuloj kam le house ni pen renew i kot kisla we wo chim i ga ni gerai le kat kam ke jing yo pha ki ching message wa pha ki lengba ki message WhatsApp group wa kani rai ko chim gi naga executive committee
แต่อีกว่าอีมันไรก็นุกไรก็มันในบรรดาอุบลวันหลังตัวอยู่ไรนะกะ general meeting แต่กัดกำก็จริงว่าชิมมีกไรวันนี้ตัวมันนี่ก็ general meeting Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya